Bernard Thompson wano so abanu sika se ntoto akwadre mu paade atodwa echire mu sa 2024 budget no entohuro nkwan na sanso no sunu kokroko Johnson asiadun ketia so kire se Ghana fo to aba wo munye hwehwani mu busasa kwawe oya ala akobadro na se oka Jesus Christ nti se obi so opemampani adi wo krom ha onsesane su na eya adesuafo mu ginim die wa pomde dwumadie ntotoa mu ewo krobo osem no kase wo mo so de chopa akoma ankane Ghana mampanyowura John Dramani Mahama edi akura na asinti omde chopa wei enam ana aya World Children's Day nti ebedimu enkomo na ukopiemu ewo school ntoaso ba kwa no subutu enfimfini mantamu a mfantepem ania omujira muzaziam no gese dia kan mene wono pa na omosre esa awofo anya wono emwa Ghana de semamba sabna froka ho ania de babesumu ene enumre for wadwenkyere bra 0533898915 eno aya SMS no de ba ebekenkan ede amount adwenkyere kro no Facebook ni YouTube yadem Ahenkan 93.3 FM Ode fa won so ayenso ebehwe na Kasiebo itwaguoyi ya pebre akenkan ede ama wa kenkan fo ene enumre yi eyeme afia ampofowa mene original again pa hene Kofi Mensa dwene papa na papa endi wanimu kan afe Ghana de shimama pe ekunyai na edididam afe petakra na fa yiwasum ensam no mu nkyeremu ni fiti ase wadaroma eni Ahenkan FM yesan sam no ase ade free oman ne kyekire ne mpuntuo dwumadie ne ntotoye sade ase bi enso ekọ emu na ubowura mu a eye kuro bia no empanyufo a wonmo etua no ani suade hunu kese ene se kuro no betimi atumpo na akọ nanim saa no ye bodin a na ya bo na afe no kuro mo mfampanfo nso din atimi adimu akotrene pa ne se yoso entino pampi no bo sa ahemfo no mo na sabi omu di atwanche mpanyufo bi no mu gidie se won betimi ahwe aboa mu kuro atimi atumpo mu di atwanche wo no so no mo sere magana mikromfo nya babi nya omna yo mikromfo mu nya nsuo enum mikromfo omunya adwuma nyo sao hawei dodo na no utahu sa ahemfofo ani krom mpanyufo bi no mu etu anamaw nanso ukopiem asante mantam a aya asantemawura otumfo atekwakoso setutu ababio awotoso mienu akra na nia brete se krodo manya samketwa wotem ese ahemfofo wonmo asante mantamu sebi mpraduasa kafracho pesami kumnya no aya doso doto enye wonmo nko o wose ahemfofo bi ni mu ewo Ghana emiaye awodo bi ni mu wonmo a womudi echese ebrebio metu na mo bia no eye omonko ye die no omonko so ene omo ba no ma de die dam se na etumpa die him no okeka ne nsane bo so tutubo nkum ni nifa no de abone bo ahaya media do nim ano no na mom se kro ni betumpa na akọ nanim no eno enye na hi asem eno na wochem se koba ne sa sebi mpradua so na kro na ye de ahye wonsa no na otu na jejemu wo kire se ye de kro se wonsa se ye atua no se wo hene a udwumadi a wo se wodi nyina ye de ababua ma kro no akọ nanim na fa ne ntoma pa enso afira na no matimi akọ eye enkan ne sa yo so ntino wasere eye ahemfofo wonmo ne mpasua so anaso omo hye ne nase nyina se wo bibiara mfiri ase so obe na afam de no aprim puntuo de akọ ne kurom na amano matimi akọ nkan titru o kire se ahemfo titoro ne ntine akukudamfo a wapa wonmo aka ne ho a wonmo etekyere santeman no ehu behia se mpredo do na no betu anamaw akọ aban no enchen ene mampanyine wonmo ane abone purum kakra ago hwan ma o ye nea ahemfofo ye free eye atwema
ene ya bai monantis ye o atwemafo ye kwan nyo etiasra mo hwa na maboa na wadaruma manintu road minister maye na chese enkomodidie bi sa akoso wodire onu ma abetia ne gban efafo ni o yesusu ni o amansie for monantis ye yesusu o na ye wo chiri yo ye nyansu papa nom na no soso sa no minister of sanitation and natural resources wo ha na so do asoma afemme kwboa wo mo wo chese weni anamon a wo hwe animu se ayefofo won mo ni mpesua so betimi atutuo na etimi enso aboa wo chese nya aban ne nko a wonum soso mu esuoman aban anamu anaso mu si adehye ne mu anamu amrahye bedwafie mrahye bedwafo no waka kire wonum soso se ewasa ayefofo abra na abra no omu hia nkontabu adifiri wonum nkyɛn wo ye mrahye bedwani a wose obebu nkonta ade kire so obedi mrahye bedwani no emfaso a ompesua sofo anya firi wo nkyɛn no obedi na didi kire wo mo wose wo so anim se wenyina betimi akoso amenoma akonkan na otumfo te wokoso se tu ababi ogusu a ode ne nsam no to dwa no okyem se adwendwen kase ba akopa asisi akora wada wona etete no eye enawiem hyegira bia yesie ewo asantimantamu eye Kumasi International Airport no wose phase 2 no sisi akansinsemu atese enya asem keto akese bibia somu osoro na bibia somu osoro no eye ayefofo na asede so mbetu anamon no makwa agwohwe adekoro sane yesie betim de sika timu a ye de atim ama de ye hwehwe no yensa enso atimi aka ama nneoma atimi akwankama bibia so akonanim wo chese ne akoya wodo na chese asese wasantimantamu a ne nyina no ehia na montuo na wo transe de onsa hye odamri fam dia eno no sa no onsa nkamputu nyuma bia o eto se braso eso mo so etimi etu anamon Ahenkan FM nsaja akraba so okasa na so yemia nani a ose fa sege yemia ose fa sege akra ne na aka wiem odi atra wai obebo akiri yemia fide nani a ma se bibia so mu osoro enti enomu ensem eno no yegusu ahwe se ene no ba yebehwe na afe yetimi enso ade asom yetiefo na otumfo to kokoso se dutu ababi asantema agro de sansem we etu dwa no na wone eye asantemantamu eye ayemfo badwakuo no atimi adi ahyiamu eno eye Asante Regional House of Chief no wone o madi ahyiamu a wo mu dididi nkomo se de be meprimpuntuo enso de akọ asantemantamu ena chese wode sansem we nyina so ade tu dwa me hwesa ene na ye ready a metia me hu se nanan mo pi konkran ko mampanyi okọ kase yenso yepewe airport ya ezi akaka krabi na wi sesi ho yakọ akosre ekwan amokan ye chesikan yakọ ho akoka bi ye yati umenso yemfa ho adwen na house yi se musumbetu anamo ne yakọ na mampanyi no se fan edan yesi sika aka mosi ye de ma emfie se ne emfa maaye ne yenso yebetu aboa ne yehunu aha yesi committee kakra yakohwe we na report na ba say na hate airport yesi akade na ocheche mu yakohwe akohwe yenko no answer airport na nesuwa na yekoba ebeden ne etimi afre airport company na civil aviation na say minister for the transport na ho abusan say na tie enti yenso wosi ehunu say sa na tie de kwan be na ebefa so sika ne ye che no nkran ye nche no Kumasi sika ni nyina akodi nkran yo eni za moto no ma na mo nkran wodo mo kwagibia motu ani acheja mo asantemawura otumfo te gokoso se tutu ababi otoso mienu akora nene ene twagu ye no Jankwa yanim ewanu bedonsia Akan Kasiebo no emwe enanu ukwiada ena Ghana fotosamfo owura Kenneth na ya kuntunkrunku oforia tade Ghana kwa mabosika kwa tujwa 2024 de no chese Ghana yesika sabontotuye ene se de bedi yesika ene ho nhye nyina da wode kwa tujwa na wode tujwa wie ne kwafo bi gbo na baso bi nso gbo na chimpre na owura ba kwa no na epani a wada Deluxe Finance Limited annual owura Kenneth Thompson odi ababe tujwa ya wo ba mane echemse nyamianum ne kurapa se yese ye kan 2024 budget no akwese atente hurohwi nim anantu woni bi no wagina so na aba we tra ne toso na de biara da waya sa budget awrahwa mabose bre Ghana fo de Ghana no ebetete apansam se kontebe
owura Kenneth Thompson akire ne nsem wo se kan ne kan de ka no nanso we de asam no nya papa 2024 budget ne nya asem papa kura sei ene wa beka bia ma ne nyonko kan enu nti no de wode nsem atoto nsane ani ahunu se 2024 budget no aswo mafosebu akwa bi so pesa wo mu twi Ghana fo fam pa wo ma shadani yi atu afri pad ya ye wo krom ha so ena vat ya te so ene ya ye we no ma shada ede fragadam ewurawuram lungu loki enti Ghana ni no adwinu mu aye ni he adan ya yes pad bo beba fam ena ensem ankasa ehyehyemu enti oso no de nyame num nukurani wono no eba ni sikasem akwadiri mu pa wa wura 2024 budget ni ntwo ni zigizagam ahunu sanya de se ebeboa Ghana fo na woto ne nsem so no wo chebu sehwe abawe so pe Ghana fo yie pa ene wo pe Ghana fo nkoso ne anija enkwan fa domestic debt exchange program bi mba krom ha emetete nkwafo pe enkwafo bondo ahodro a wa matoto wo krom ha ye ntete so ehwehwehwa so na wasise wa ya aban watna se hunu se akwawie bremu mwana mo se COVID-19 ti na wiase asesa Ghana fo so yenso ye dia dandantoa economy no ebu ni pa jenjenje se ship so flag mwanka se no mwaka aka nti aba ne san ena wiase ye den na Ghana ye den na obi sika da bank bond wakoto bond treasure bill ni dia keka ho na wo se mi muade afere hwe ohiani asem nya me mobonti wakwa akoti sika no so wase aban be na wabadaye a obeye sei enti no so mo de budget aba wo krom ha na wo mo ke kansam na budget ye hwan budget en wose wanya hwe budget bia eye goto be kuma budget ena mpanifo aye na wotwa ni nsam so biem ya no wabo amane echem se hwe Ghana ha se no yete akwawie so o fita akwawie popra ne to so sanse mabru nya adwuma nye enchi senka abanu ebie enwuma ewo krom ha ananka womoka GDP ana GDP no akosoro ana GDP na akosoro danka yehu oye botomu a enka nyasem wose ebra so samanyofo ewo krom ha jai nkontompo ne dabrabansem no no omodi GDP no ho asem to baabi na afa practical ne nya adwuma wokwa suku dem kwotena si sua de ensem twerani wakwa sua etis hwa media etis hwa etis ne ya de mic si wanim na akeka wo se boswa na ne ne se de benti na practical na ira ani asi obi twamu a obekasa kwa wanyensem twerani enti no practical ni nsu ye no obi hu sampani ampa kwa media school akwa we wo engineering school enti kai ya anwe ni sin otimi keka ni omabom eye akwa wo sua economics nti economy ni tete pansam ye no wode economics adwen no ayema economy no Ghana sikasa magina ye enti se Ghana fo ye hunu hwe ebotom anioma nkoyie ya tawadi ya ntoesa said ya oto no nyanko beto su kudi babu sikani ho ai woni sikanti wonto enti no wase wasra papa wo munya GDP asem wo muka okrom ha no na wo munya adwuma practical fili gadochi adwuma na Ghana ni nso ehunu se ampampa GDP ni enyia ni botom sika ni nso nyi wonya sika twa school fees wonya sika tadiane di wonya sika to atade ne mpabo hye mo no so ne ho me ba ne ho ne kurakura mo di tudwa ya no oba mane acheb se amanyofo wa kuro manka no kure womo nka no kranchira Ghana fo na komo ka no kra pa ho ka 2024 budget we enka manwani bia no akobetimi de nsase ne bo pampa ka se ye wose ya nyese ya nya bon se kan bon chentefu. Economic prosperity is not about numbers. It's about the value of the CD in your pocket. And politicians should stop lying to us about debt to GDP ratio. It's not about how much your debt to GDP ratio is. It's how much of your income you are used to pay that debt. What are we talking about? I mean, the businesses are suffering. People are laying off staff. Don't we see that? Don't you realize Ghanaians are going hungry every day? What policies are we doing that will impact their life? If the government has money, save some money, it shouldn't be to why drop for the boys. It shouldn't be the talking. The government should facilitate. The government does not execute, and that is our problem. So for me, the taxes, they are nice, but really the impact is negligible. If you can't convince them, confuse them. I mean, come on, let's be real.
how does the trader in Abosoka, how does he benefit? He can't borrow to save his life. He has no chance of being able to raise more money. How does my friend who has had to take his kids out of school because of DDEP, how does he benefit? Ahenkan FM. Nipa wuti ninka waya penia wano another Deluxe Finance Limited ano Owura Kenneth Thompson. Yetwa eye onyunu bre Akan Kasiebo no eso ewo number 1 Akan radio station Ahenkan 93.3 FM so yedo ebawram ewo amanyosem ensoso emu na se yenyina yebaka ya opanyini baako a MPP amanyoko no wadimu akotene fitibra wote eye amanyoko no besim pempensuo yi na enokrampo wapra sanko wohwe ani mu se twan ye se no mo MPP amanyoko no begina tum na kwatu franka dia ma gwone mo ene wapreya na nso ankwangosi aga eduru baabi akora nwunu se dabi anitan aba eye MPP amanyoko ni mu eyimu ekoso ne sayo so ntino wote no ho edifiri eye amanyoko no enso so emu sa wapanyini kuro ya wasom ewo MPP aban mu a waya osoafo no hwe dwade edifiri dwuma de ntotoye eso mekire owura alankwadwo kire maten na akora wanka bupuni mantamu ebobo some no ne da ne toso aduonu enum afimpino ne aduonu emiensa ne edadwada eno ogbo simpie ne apa egina so eka kire Ghana fo nyina sa tintontan wane eye MPP amanyoko no tonkwanta wane mapai se ta opoku mfani nku wodare asabi ne won pai na wakaza nsem no awie ya no na afi amanfo atewo masum etie de di akire ampa akrasa de piso kire mu ese sisia no aye krado obotaye kase wani suade hunu kase sa da acha kwa babia no obeye mampanyini ede ama mai konkono Ghana ne sayo so entino wakwakwate oye oshugboku a ofeni say movement for change enso wonu ma wo hweso obabuabu adoma no na afimpino ene aduonu enan mampanyi dibra no wapre wo kontonkura enso edin emuo wada sansem wanyina edi ewie ye no na afi ababe ye huhu na nkrofo mu bo na tidom MPP amanyoko nim wa bre ho pre franka tubra dibra no san nkrofo no mo fahini ene ho nsem ye bebre wo ho na ba kwa atwiriti media wa kwa dia mintimi ni nko baba ye na ba kwa atwiriti na wo dia kwa akoduru eye epono evimfini wadi ya yiradro eje wonu mo dia ko ya dia ye di wachi na ba kwa yiriti saa di mu na mpenfo bi woduma Ghana fo atoma so di peso omoto omo nsam sanso omo omo gita wo mani ase kire mu se osuomo awiamo wo mane alankwadwo kire matia ne bewuo na san enkrofo yi emu binomo aye owura ya aboabia samwa ankane no yekitawudie kwantrafo de ma MPP amanyoko no afei opanyini a wono soso ankane no ye twetwefo panyini de ma eye MPP amanyoko ne nana ohene nto wono so ka ho ana afei ankane machebe dwani de ma de so mo Madina eye Boniface Abubakar Sadiq wono so ka ho ana champion super namu Hobson Adoye wono so no gyeramu bi eni sa nipa makoma enan yi na obi e twa so mo bekasa na ewomu anaja owura alankwadwo kire mate kire mu so oboabo adoma no wasantemantamu no wo madin kita ho na sisia na afrafranto no ana ye na senso de na eye yelo akokọ srade no eye na padie ahusuo atese anya asam ketwa eto oboabo adoma wasantemantamu anya asam ketwa no mu nyina kasa ye wowie no se ne osade sa dwumadie kro na ekon puni mantamu awonso de koye ene adom ekon anya asam ketwa na mu na didi ma asam twefo hwenhwa ya ne ekon se wopsi adoye dimu bi ene se na wo dia wo da so di papa ya chi eno se papa ne dia so wadi kaka se wone na ekro eto no dia wasi eye ne tirimu po se afimpino ne adwono enan wobeto na aba dia ma owura lankwadwo kire maten na eba parliamentary na washanu ato ma MPP candidate woni mpesu ya eso oka sasem wawie ya pe ena bi mu se na obasa wo kire san wonya MPP ni bie ma na eno waso hye MPP ni midaso dwinam pa medius no ekoso amatua ena mafo se da bi asem we de twetwe ma so monte ase enti yanka bi nsemu yeto no ma na no penkrata bi di ahim ajen ko pa bi ni yankan ye yede ni de akire nsem apie ba ne se MPP amanyoko no na atwetwe nkata de aba montene eso na nipa agya
wafa twadua wafa nkata ka otwetwensem na nkasa ode ne sahyɛ ase MPP amanyo kontwetwefo panyo owura Justin Frimpong kodua na emu nsɛm nyina no tie mu an tofo bomu no na kyese nipa maako enayam di ka bo omudidi kyerɛ wo sɛ womudi omasinkentin sɛ omane alakwadwo kyerɛmaten ebewuo no saafo no nipa nan ni nyina no ekoni kyerɛ mu sɛ womune womu ani hwee ye biem womne omawie enti sisia no mbetimi akoye omo campaign di ama eye owura alakwadwo kyerɛmaten saasɛm ebeto odwan ne bi mu kyerɛ mu sɛ na se enkofo bu okora yente wonom nkasa omo kasa Hopsina doye na ono de na no pa asem no akwa kasa owura aboabia samwa yente na no kasa nana ohene into yente ne kasa Boniface Abubakar Sadiq yente ne kasa intade na sankofo we nyina akwa ka wo mo na eno ne aguso ye didi mu nkoma ana owura hopsina doye aba bontena ba be kasa ano no kyerem ase wase ya ne sire o wate se MPP fo eden kata abo montre so a wamu kyerem se omayi won mu adi no wase kyese wodwene ho awante ase no se we yala na sasam we kura de se ka hu ahia MPP fo kwa kotopen ato eye enkrata no matretre ezan se wonu hopsi adoye no wadi ka akadada se parliamentary de akobeto MPP fo na omudi agro kura no mka so mo mpa obegyira de eto no wasiri trimu podada esi wono de alakwadwo kyerematea no obo na chidom eto ehu hia obia nim so wono hopsi adoye de se wo bo alakwadwo kyerematea chidom de oni MPP amanyoko no wonom awie yo etu onu de anya nwanwa na we kura po no se party kase bi bekoso butterfly eye party bekoso New York ntiri oto ne sade afra BP amanyoko ni panyufo so obi obeso banjo bibia no we get free obi amajo bi esanse we no anya asem bi a ebo ne hu no se we kura bekoso aseneten aseni nkuran ama na yi adwuma sombo aboa ama alankwadwo kyerematen aba beye mampanyini afempinu ene adwenu enan. Number 4 woke me up. Then I was told that this is the letter leak. Let me state that this is a waste of time for General Secretary to issue this kind of letter. Everybody is aware that one, that you support a different candidate apart from the party's to forfeit your membership. I know where all this orchestration is coming from because I am their headache. So they will do everything. This encourages me more because it cannot, dampen my spirit. I am going to work hard and make sure that Alan Chairman becomes the next president of the Republic of Ghana. We'll work hard and make sure we attain that. So the parliamentary vote, as I will give to MPP, they've showed it clearly that they don't need it. So from now, my constituency, if nobody is contesting as independent, automatically I'll give it to the NDC parliamentary candidate. Ahenkan Akan na Jesus ya na MPP for munyi vote mako and nine free abatu 2024 ni mu sanse boabia samwani vote nkam hu biem sanso na opsi adoya de nka ho na wohene nto de nka ho Boniface de nka ho na mom ka na sanso obu nyina so woyere ne mma ewabusuafo nti woyiya no ayi omuso de nyina de afirim opsi adoya se parliamentary candidates o manya independent on impesua so obato ba DC fo awoya de mapro mpa obi pe eti orura opsi adoye onu de wasi nkenten so ne alana na eko usunu ne yayo usunu ne yaya na kebede na yo ya na ne cha obi amenya miku na den menya mafafra to na mama sumu nyi ana nso woni mi bewu a menso matia kan su ewiase mo obi do nya obi do tinu ala na mese me do no amoma me no kebede na yo ya ya twanum sim simple kra Afro-Franto movement Afro-Franto emuode emuode yellow so de MTF watch everywhere you go yellow do everywhere you go papa who's that yellow the F na wa hwe say dey asre hey kama everywhere you go yenie nti we dey montana ho mo mpa obi pe obi akono de ne odompo so no 2024 be euro be yes you know say me calculating your me bia be euro you dey be yire me say 2024 e be pai ta eye ta obi anya 50+1 vote no mo twanto ho me na make ka krom ha be hye o obi anya fi anya say either NDC or
ya kan say be pa na say be kwa NDC mo fan say be bi nsu nka ebe pai ni akọ runoff Liberia for kwa say no makwa bai so mo ko ye ndo to so lusu ye afa now ko bisa George we say ko say now eti ebe pai ampai a NDC na be ni ampai be da so da NDC no kwa no kana go for big grace oh yeah but no kwa na da ho no hey mo oh what's mo wie o ma wie o afia na kaminim say mo krokro alan wo kukuam se wo ya we wa manyo gwadwa kwa o tu nu okay so mo man nko di mo so mo nko ye nyina boye nyina da se mami bi nyu oboye o si da se mami bi nyu oboye o si abrochire de Ghana for bonyumo be ye de krom ha be ye de honey no ye koyadim anya ye koyadim o na national chairman titina ni pemu no anya wono ana akan sem nyina be te pani dware wia na nsu asa anya ono ne sa pani ye de ni bu be tukopiem wa National Democratic Congress NDC amanyokodi mu a jai ba pe anu du jompa Johnson asiedu nketia General Mosquito wodi ababa tu dwa kyerese nkomo bi koso wo krom yanam ne yatete no NDC fonso atibi se yaso wo be ko ba bi obi se me ye mozrami ni so me do Christopher pa timi a Christopher kura ya de ya frame makwa ko kasa na makwa de mensa makwa ko tu dwa mozrami fonso ya de a no ma frame na ni ala wa kumanu ma kwa koye bi na maba ene asase ya jinsa area na wanso maduru hwa chese media minsamu o menyanyi mu apapa ase adun kati a kire se ha ni nyina wo mo nkoda se oyanyi mu se onyanyi mu Ghana for to abo no omo ncheke ba bi a wudi o se wo ye mozrami ni a wonam nsore dem se ye Kristo ni anamo mosque ahuduro mu o se wo de wo ya Kristo ni na wonam shrine akonfo so o se de be Ghana for mo to aba no a wo mo ncheke ho akura asiedu nketia eto ne sam so ane wo chem se de hia pa wa batuom eye nipa wo kura adwene nyansa ene ensano se wo kura sa nioma miensen ya wodam eno na kwasi broni frɛ no competence no enti Ghana for to aba wo mo no mo nhwe baabi a wugina sa ye mozrami ni sa dabi eno nti sa nkomo no ahya ase wo krom ha enkofo bidiam se ye amanyokuo no ayedom no ye tolerant pa ya wahohyeso ye giwemu ye gi ahiafo ye giwemu no se dabi omunyai ka esa se bre no duro na Ghana ni no a ono otempenten kwati ahasuo no kwhye box ni mu akwato aba no a nya wono obeka sa asumasi na kwa Pentecost asumasi dia mene na kwa Methodist obetu atia wo esa se ni botomu enye asiedu nketia ekopiem ewosunyane ene wone empanifo bi a wo hodomo ene ekuromofo ko ekodi ahyiam yaseta ho meeting ankasa engagement en wo mo akokwa ye ne yasinafo mienu no mudi si hu a John Dramani Mahama ya wotu Franka dia mama nyokuo no kontro aba ho buno mantam wo ento abo sa adwumadie no ase no de kotu dwayo na asiedu nketia to ne nsam so ene wo kyerɛkyerɛ mu sɛ nyame anim no kurani dan duru hɔ a yɛka yɛnyɛ yɛntwa wada pa kyerɛ sɛ dan duru hɔ a ɛna wa bɛti bia hwia sɛ ya to aba ma sɛ bɛ mampani na wo bɛtrɛtrɛ to so ya kokɔ asa bodi later tese anya hute na wo abatoa no brasa so bia mu a Ghana ni no ohu mabo obetu atia wo enti wo mo ma hya ase ye ne ye de mozrami fo ne ose omunya akra wo se eni di samanyokwo no so ansoso sa asum kuo mu amanyosem na ze sei atia sete no wo mo nsoso so kra no nti no o ka dia cho mo members nyada sa asum kuo mu banta for banta boot for boot na akokọ akwaso wo mo hwe na wo mu enjaye
na ne saya so aboa masumdue akoso agina ne mudie mu na osan so eto aso biem na o kire mu se onu se oyabununi akasa woka no benko ne benkoto ene bensore eno no oko enti senka NDC force wo mo ehwe obi ato abama no ha wo mo no kura no se NDC mu ano benkoto de bensore fo enhye danim edi ko nya vote ba ku sei sansa NDC mu ano aso ono ne kasa ne danso Ahenkan Kasiebo no nti betie nti wonu waka ne baba no wakwa ne baba yi NDC mu aso no eye manfra enti no ka ye hwebu no so aka ye nto aba ne manese na mom na adwuma den a wo ye ewo NDC amanyoko nim nti ene mpanifo ato abade ama no ene wo ye general Akan sen wo ye general secretary pen asese wasan so eye national chairman ti ya ka bom ko ye chairman general enti no sa ya ka enye baabi a ufiri ane asumku a wodom na mom eye adwuma a wobetimi aye what you can do enu nti sankwamo na asha ase wo kroma no ye nhwe ne ye ntwaso Jesse Ghana enye osumbia mai Ghana no ewo ho ye freedom of religion se wa nye amawo no ya ebetima ba se Christopher na omo ba kire wo mo pa ebetima ba susu se wo ye kramoni wo be ye president ya na wa nye oman no nhihye yi a ebi kramofo na omo ba kire wo mo pa ewo wa mamuo mu enu nti ye basre se ye NDC fo ye mfa nyamsom ene mefiri ha emfa mfra politics enti nipa ye pe na mana di president ye si ye pe president a ye beji na di na se president Mahama ye nipa o ka se good morning wa bra na awia akoto anka o ka se fa se kan wa se ma me kwa me fanya du anka ba ka sa emfa nyamsom a wosom anabo som a wosom de mo pe se why ene bedi o man so onu na bejeje ye to ojiji wi a ye be no de be ya ma ye ho atoye Ahenkan FM nipa wutini nka wano na ye titina ni national chairman the National Democratic Congress NDC amanyoko yewura Johnson asiedu nketia General Mosikito na ya gbaruam awo numasua dwumadie ne ntotoye enso emu na mom amanyosam so kakra fraframu a enesa na ni nyina enesa NDC amanyoko wa bro mo ba abramu na omototo niam abu aman no ana mo atoato adwene hu se da bi eye mafra wonom ekọ eyesuapo agodom kwaje ntetea ewo eye ade kire ene afe apomdi emu ono eye nurse na teachers training for no ye mo manum hyade bi na eno na yade se emwa ti sade a mbetwam no ma ye ntotoya foforo betumi aboa ma mafra no soso enso suku ko no emu aye mmerede amagwo ne mo na edomu kopa mo asem kofa red pen ibidi betwam se tinten no omaso ye hyepa ka hu bi ana omo edi ncho afimpinu ene eyedu ensiamu a MPP abai se adehia no mo se omo ba eyesa teachers and nursing training allowance no mo sa de beba etia ne anyasem ketu adesuafo no omo somu atese omo nyina eye campaign bi di bu MPP ana MPP ba ban mo oba ban mo ape ampa wade ose yoyo ana o hwe ye ma teacher and nursing training allowance ni fi asese ebu adwuma ana tese anyasem ketu ne mo frei oboa omo kosuku omo gaga ya basa so kosuku ya saso etua ne ka anyasa esamwanwa na no mutimu a sisi amno kasai anum sade no sa aka wiem emma eduru ba bi no mo twentwe amadi suafo ni bi apa lai pa mkoko apai na no ana orura John Dramani Mahama Franka tudi di ma NDC amanyoko no afipino ni aduonu enan abatuo ni mu wanu kroya ya nkane Ghana mampanyini akora wase sisi ana wase otisi fam na obonto akakra kan nsam de kire adehia no mo ma kokko Ghana se de be afipino ni aduonu enan ni sabetimi akatumi odidi di man okopie mu ewo eye krobo nursing and midwifery training college no okopie mu ewo honemo no ani anyasem ketwa adesuafo no chese obia ni moya mobo obia ni moya mobo na odi adi asem ni mapanya be de kira ba o na mo nyina moya mobo ba bosa ase na enum no mo bodwa ana ni adesuafo yi ayi aso mo nsem bi o mo pese o mo ka
entimpefo hwe bie kwamu ama adesuafo agyina simpie ne apaso wɔn kɔ kasa me yentia wɔn kyerɛ mu sɛ wɔn de buo kakraka bi nam a saa buo no wɔn mfa ntombɔ owura dondo aduamani mahama na emom wɔn bɛka kyɛn so mpana chɔmbra mɛgye buo na so pa wɔn mɛgye na adeɛ ɛne ade asɛm nko akora nia mon kasa me yenkɔ na bere ni hɔ ana wɔn si yo wɔn kasa dia na kyɛ sɛ ya chɔpa kɛseɛ ana wɔn de ma owura dondo amani mahama ne NDC aban ɛsan sɛ wɔn anim na wɔn nim o na wɔn nim komunima komama sense de biara eda omatabiri wonom color TV ade akwakoto black and white a cheso mo dwere nwa wonom entiase ni nyina ne se wo mo se MPP for data wo ma fimpinu ni dunsia so mo ba ene eya num sede de ma adesuafo a wo mo gentete e wo suapom mo adekere ene apomdi mo no wo mehwe na num sede wo mo se aka no bosumi bia mu sede chene fata na so mo chese sisi ano ade ne ba be se bosumi mienu bosumi miensa bosumi nan bosumi num bosumi sia oboa na kam be bosumi miensa na ba kwa be fam na atekwa na ba kwa be fam akorabɔ ne jonso oba ne pe sisi asa na ye allowance no akwaye etuoma trase ahunu adwene ho ahunu sadabi na ne sa na te de MPP fo o dada won mo pa esa tumi ano mo epenti ne sa yoso ntino o de adesade ne chopa kese ede ma owura John Dramani mama ne NDC aban se ekomunima ekomutie ne nsema no waka ne se teacher training ne eye nurse training allowance no eno emwa na mom ekobamo mo bosia na komudi akọ eye school pono mu wi a na afia aban so hwe na nkaje wotete na ade kakaka o mo kye se agina sidie na ka agina sidie papa na so Ghana bibibia ye pe free ye ti free na dasi abrane am ye kora so o mo kye se enu o ma wie ye yo na mo se MPP aban ne sebi mpraduasa wonu ma ye te se wokọ eye nkotobọ no wo be kọ no bo se ebon kitikiti bi das wo we de eya pobon koto we de onso na unyim na wo be ho na ye wadwe se wo de anibira so wo de bete sa koto ketwa na wo so du se wura ma afi furu na se nyina wura eya dweta wo mo kwankotobọ so hu a wadwen wa boabo enete bi no de sini kwana no se de be ya wo biti wadwene wo se sa na NPP aban no eti asia no ede okwa ye chaka na soro no awu kama eti we kura no mu bodura bible mu a cheso mu kotu quotation ni bia ni nyina no ye chopa quotation mu de esre owura John Dramani mahama eti o mu chese wo hwe eye John 20 verse 23 na any potokasa mu no o say if you forgive anyone sin your their sin will be forgiven, but if you do not forgive them their sin will not be forgiven. Na chese ni tofa bomo no wa trese saudi wonu mo bone cha wonu mo a meso me de obone be cha wo na so se won fo mo bone ancha wo mo a ane wonu mo bone no nya de se be firi wo mo so be ko so do mo so a eto mo chese sisi o mo bre bone o ma yo owura John Dramani mahama ni NDC aban no esopa to owura John Dramani mahama ni NDC fo anfa ancha wo mo a wamo na mano mutiri ebu amofo ehihim to de omo sere eso opanyin no fancha won mo na enu achi no muche mu sai wamo ejina enei eye tertiary education institution network dia friend setei no omo gira omo nyina na mu no ma da owura John Dramani mahama ase no ma sere bone fache ede afri ni nchen like a fresh virgin, only to discover it was born 8 times over. How naive we were to have placed our trust in them, despite warning that fell of our deaf ears. Please accept our unreserved apology for not heeding your counsel during the 2016 election. From the depth of our hearts, we sincerely apologize. As stated in the Bible of John 20:23, Jesus Christ said, if you forgive our sins, your sins will be forgiven. And if you do not forgive them, your sins will not be forgiven. Your Excellency, we seek forgiveness from our transgressors. Your Excellency, we are begging. Yes, Lord. Your patrol. Your Nadia. Your please forgive us. Ahenkan FM. Adishmama. Enti sawoti blofui risi arishimi. Ni nyina no. Eya adisuafo mo gentete ewo eye apomde dwumadie mo osuapomo krobo nursing and midwifery training college
ana de shima mouti say one more sre owura John Dramani Mahama no omo pa na chopa etiani mu ensem enso so eno no Ghana eya semo eya sempa ti edin ti owura John Dramani Mahama na ejine samba no na me mom quotation nurse for no mom quotation sa enianso homa enianso ehoma we etri baako we wa chemu mienu kane no menkai kan enianso homa ndi chemu baako ni mu mienu no asema ho ne say kane no na wonji alawa no usuin miansa no se ana na adu bam betu ama na afi wo se enan no uwia se alawa na bo alawa na ba enumo no afi die uye boni aye nyame hwew wo die ne wa aya omo die ne kakre bi da bi se me makocha ayi me start free 2 no 3 4 5 oh okay anya ho ba bi no pepa ba bi free ho o go teach no pepa ba bi free ho ene mpacho fashion si na na ba mu no awade ala wade ba ye no wo tua no sope na munya bi ya to aso na munya bi ni ye nya bi na munya bi ko so ma ye loan da bi na munya bi ne makora enti ye nipa nyo ade no munya bi o se sope kura no afa wanya bi na emebie mu ade ya pa ade bi atoda wo sika na wo kire wo na ntimi nni wa hu bi da o aya da sana hit ni tie no mom so mo sika we se la wa no ma woni da so woni da la wa so e che o sika ni ho e sika da ho tika se bi ni ho nka se bi ni ho ade ya mo masumaza ya se ade de bi ni ho munya botre na fa tutu ho sa ta na wonji bi ne e ba e bibifo e boni ayo ade na bi ni wa bi ni ho eniwa ni ho ade abe ya ho be kire wo de okoye sa ayede da bi e crash ya ma kakra ta fripen ansuye ne ansuye anso mo first na munya bi ni so na mo nte ho se ne ya tuo ne ya di na hwe so ande ya ni na hwe so ntu wa wo bo bra se so bo sisi ya ba mo ade no me gase bia tio unim se sa alawa no ebi gi tuo mu school fees obu onu ma se bi o ma me no papa ni bi wo no nkonya na adwe so de ne ba beko but alawa me kan sem me obi a metimi de me ho aye sisi dua okay so me na naka chem se me nkwa na si training because alawa ho to oja alawa na wo de kakra be soso ama me na chesa abo anam de atua school fees na unko school a o de wani anto alawa so alawa na ne wo wasa bo alawa say your boss allowances empropria ngete boge timi jang kakra so na abo ana kakra na de so sim ji kakra ma me ho a nam de asoso ana ma wofo wa nam de aso kakra na aban be mam no so na abo anu nam de ko ebo anu sa na wende nam de to am zuku su we edide so alawa na de be your school fees alawa ni ese fire ayi fatoto ayi books kakra kraken who di go to your school fees na mo ho aka me me to school fees na ka me de anu atoto books no na sisi ama me to school fees na books no mentimi nto no me de mesua de na uko school na uni book afia ya sem goreri chasa meme de nsa adwen na makura munya butra kakre me ade a mempe disappointed disappointment so de me pe disappointment for my life mo chenhwe se obi a hyew se me ma we ato ho ayala na dan beduru ho afi obe frɛ no ade ribaro de Nigeria ho ba ho ka ho asem esa na onim nimbusa na obeka simpeska ana wo kai na wura na afini ho ni banyo ana tu ba ka se na do abansa na akwaya na nya sa do de na kofuwe membu bobi ayi everybody say youth na for station fuwe enya sa na de aye omo asemo
enti ade no woni bia woni ani da so ba bia bobra se bi metie me bombra mani no obi aso hwema so wahu nti ade tia wonim de wo se wo yansa no wanya bi but ade tia woni de obi so wa se obo on so wani so edru ho yi nani kra to free aso ohu kra na ko busa da sebre sika no so opre obi so ogba nyanto boase ye so ogba ye kadan obi so ogba ye kadan yes na no beka bibini ye kobra bibini ye kobra bibini ye kobra me dem life mu dia dia mi dwa kura no en se me bo unim so ntimi ndi so amenhye me en adwen me kura sa dia mi chiri no unim na achem se ochina afia me ma 1 cd no ocha ne du na ma me fa phone na tele wa je beti we ni so fa ba me kura ma me down ka e wo bo sha wa hye ho ti u ba chi se na se bible kure wom o se na ni nye nkwasiafo bo hye ho anim anu o hye anamya no me kreti Bible sun some momo. Am I there? Was it any young Quasiabo for myself? Just young boys with himself 7 Quasiabo for people as so bad as a shabo. She shall buy won't be in this one. To honor shall buy you any free so. Eh, that's a bullet to be the city of a oh my. When you default for your pet. So she be at them. Nem. Oh, rather, Yaba bro. My message 1 2 being fam. Na fei, young twasso. Where's a good evening, Ahenkan Kasiebo, jet to your toes, ya loud and clear. Ewa Achem Oda, Mrs. Tia Soa from Achem Oda, greetings. Was which I am pa, chich, I am style, baby. Where's the George, aka Senior Obibini GH, inside Apreku, my daughter. Also, Abra ko finish sister fia. Mo boy juma papa Ahenkan FM. Hey, Eddie. Yaji bosu ko ba Ahenkan FM. Eti enunso enono. Na wens obibini na de aba. Obibini GH na de aba. Se Kasiebo ni didem pa. Adwen mentu aso ana. Boko Facebook. O de kobra na memfa Facebook ni mra. Ka ho bra. Mentu aso. Ko ni. Ebusua ma yenko yanim ewo Kasiebo no emwe. Enedai edinadua we ya yatete aja ye kasai. Eye danso a eye di esi honomo edi emofra nyina da eda. Universal Children's Day 2023. Ewiase afana nyina da ye di edi ahwese nkwada fa ahodie wo mo kan konso ebekọ nanim ho. Eno nam so ma Ahenkan Kasiebofo nana akuya depa ene nana ya kumiwa no kente etisi monten so busa awofo binom se ya amofra ntetie mu otesen na tie enkwala de omotete na ya bet depende o ma me no how see kwan abefa so abetete no ene ni abekire no menye we ya we enye ana we ya ebeboa o Ahenkan FM o ma me na obema kwala ne hu ne yi a esese oye enkwala no mom de amo ha adwen ebi nso ha adwen obi wo kra Ahenkan FM komo no kra na waja de to na oto no otie asem no etie empenin komo edi kwa bontin koka enkwala ne de omo ade kire ya omo tete ya efise wa ha kra no ade ya ton bitimi de 10 pesos ba 20 pesos mi tobi wan fa ma na no wosu eti na se ma ya oba tan yi de ese me de ma no noko obi nso ho be kwa ba o se aka men sesa ensesa nso asika nso ansesa nim na ese wo sesa ma no tia na ya jai wa mo na wonyai me de akeka duro na ebowom me de akeka duro ni bo no wajai eti kwara ne de omo tete ya na nso ya abutire bo wala ma ba de obi anu ana so amele ifsa pala agro ya na de mo munyina eti wakata wona ha agro anya ho no beda on na baby ti akoya ba tan de hu se ye ma na ko ba bi anya o se ye from ne atia ho ye ma na ho mo no asode nko a me ba ketu bi a me wona mese na no ru a me dem enku esi wo tete bole na ni mu nyina ne na fusu no de ne sa fa so se na ye enku ni nyina asa eti ye ma de amaso ye de ye pa ani awutie ye aye Ghana fuo binom awofo binom nso nsam amode atodwa eno no ne
Well Children's Day. One more some more canon say Kwadana Banoma Sword Dem Papa. Na yankwa omane sweni any Director of Social Welfare and Community Development and Department here no ewo asane manso across district mu nkodi enkomowura Williams Bruce Smith. Papa wote menka maju o. You know, Pachameto Kapa. Me pacha pomboko. Pacham na dom na pacha so e. Me so me hoye papa. Na mamimbisa de edi kan se enkwada a wo ye mpatam ha. Wom ho to mo de. Ene de we bi fasemo and the gidi say yehwe cases are eta bano. O to say ahoto na de incident ni hosa ma mbofra no. Ahoto de incident ni hosa if we say cases are eta nya no efa de yefre o maintenance ye ka maintenance ay che o mohwe no o to say mbema ni bi no mo ne man bi awo so o mo nse dan ye o mo asede say ja nti ema problems ni ku oba no so abofa no hwe ni tete ni bi egu oba no so na eba na ta so dia wa o to say wa o say ebe enye easy abofa hwe anka pan kan enye easy dada na o de edisia ni na egu ni baba ko so dia member of abofa no so na ile obebre nti the cases na eta ba na de ni kan aka say na tisa nkwada won patam ha omo hwemu nhyada enkoye sa na aya wo mo de cases ni ba social welfare for anamo be na ya mutufa ho empacho cases ni ba on say ya won ka say e bia nipa ne de case na ba nti no ugina no so di hu djuma gidi sa e wo say utumi efre ma wo fa ba ko so aka no because if na problem na e wo ho if na enye be ma no if na be ma na nyama mo ayedin ena ma abofa na hwe na ayedin nti be ne say you invite other party no ma ye fix it yet na say e problems na wo ho na ya hwe the way forward no ichi no so no let me a trap the bo e ma wo be ma no ti bia bosume bia no ye hwe ejuma wo ya near the Cultural Act in so I am on the demand so the responsibilities are also oye na bosumi bia no obetie kakaka ma oba no no dia ka ne dia no ho etumi dia hwe abofra no na say ye hwe na o be ma no wentumi anye sa ase dia ne dia ne ya forward akokot ye won ye friend the family tribunal mo tena cases bi sa so na and they do court there when you say you do na no it's a quarter you need to say and grass and say I'll fight to our office nti eno na ejuma dia ya tie na no man so I tell to efa maintenance cases no na obi ukra busasa social welfare for no eya wo mo adwumadie pote pa ne say but so ejumadi en dia do so pa na titiri no we are afraid the advocacy and care and protection of the children. Now, and no, a district assembly bia said yes, so we make sure say, and the protection mono, the district in the mono, about bia and care and protection, a kuyi. Now, a social welfare in the LDB in that advocacy on behalf of district assembly. No, and any chino so you will maybe this one a far the homo for said the homo will them. One into support between Bama, your friend relief, livelihood empowerment against poverty. Abiding Kaba, Bosumi Nubia, teacher ma, or my selected as the community, orphans more, your mammy, papa, winning 60 years plus, or winning waffle. Yes, also why I ever see a by why, so making sure that or more said you will them. Different disability for no so you have to share daycare centers a bam bofra maybe a day old to 18 years a social welfare I said yes make sure say abofra ni hwehwemu no e kwini in short me duma no also but kakra ma bobo so no e bank that specifically. All right, where the yabra no kopana and na World Children's Day
mesra se sane wawo kan ebi wo mo nhwe nkwada ne ade efutuo ben na wakoye pani social welfare nsem da wabam ewo asene maso across district mu odema awofo bacho efutuo me ma awofo ne se yembofa ne de yenye ni mo abofa ne dachi enna ibia wo awofo no behu ne se abofa ne dia ha adwen ne hwe ye den ne nyama na so me awu no so hwe ne ya dachi ni patitiru emao in the ministers, the MPs, the assemblymen, the president, vice president, you no more shall say him of a dream. No more, no more, and Mofada could be, and would be about the end, you whom you. Let me say, for example, say, you say, president, no, maybe I will be the president, that should be will be near when you mention ye, and I'm patching my see, did say, and what say you to me anything, quite the extra mile. Back for the other shimwa, or say to call the extra mile. Not that you know, any for any kama. Not that you also mark and pass one by na. Yo, Ora Williams, ya that's a panel bre enumere. Ebusiani pa ya neno etwetwe nkomwe ewukopie mu ewo asane manso across district wepo mantamu a ono na ye panipa wada social welfare dwumadie huntin kwada nsem wode papa yi onim ho baba papa ya wasane bisu agu hono ede amaye Owura Williams Brew Smith ma yanko eye Facebook na adwenkyere ba ko mienu miensa bia ba yente emfiri wonom taw na afi yanko na azeman edifre asante mantamu kronom ana okire mu se wo pre unit eye committee member e wo kronom electoral area ne mom na adwenkyere ne se woni Owura Ankane Ghana man panyi John Dramani Mahama ya adwene pa sa ensosha wonum eginim die e wo eye adekire mu ono ye mo mo twere no lansase exams no senfa so bia ni so yentwam na amanfo wonto won na no na master planner junior kentampo BMW diaba eno se NDC biem apu to lege awa Ghana ha Adayan kwatingwati ya 24 hours economy and trone azankote ano Owura John Dramani Mahama ni NDC for one mo edenam na ose mayanyira moden kania don hre aduanan kura wantumi na adaya as 24 hours economy oga say ya say wo zege ose nya adwuma Ghana for mamuntie no oboa obi anto aba NDC kura biemu a owie ye no achia eye onimonyamfo Atabuama incoming MP ewo eye seshi yoso nana akwamu aboate de de atumo facha me brene ko sanso na GH Ken Luka enso de de aba ofri eye achimabo abo ya no enjoy sanso monitor your Facebook ni eje kraku de de atumo nana akwamu aboate de aba salase de enso edi ehim teacher kwadwo tepa enyina suso enso edie edem Crespo fufuo edie dem Buama da Costa wono enso epre eye assembly man ewo eye enyinam kotoku bieni ene adakuma electoral area tiano makai no na matoa mo ne #amforbuama sanso na nkoma first anso de de aba Dr. Babas Dambromum enso de de atomu ewa hanom nana adusi poku oboase eno no so de ne de aba onua migire se nyame adom ho ye aha yanko yobre na nya asom na anumre ya de asida ema yen aboafo Owura Billyman technician on duty na dawroba na chese entiatemu yi ene nsema twagu nyina so wote no wasumo sade da ne da nyina no wote ne bepepe afei spiking enso de ko Facebook live and afei YouTube live asida enkano na afei production no so nana akua adepa na afei ano kente kumi wonomo enso eboaye wo production wonomo yeda wonomo nyina ase ene anwumre yi anuanom yenu ayeje pani Ahenkan Kasiebo edi ma wo me adwen pa hene Kofi mensa dwene papa na papa endi wadi mu kan mene Marima apedie the beauty queen one and only in the town ha ahwofe nsroma afia ampofu wa atreke o Kasiebo
Yes, Yachi. Yaba Sie. Presentation live commentary brought to you by K Asansu Furniture and Ahenkan 93.3 FM. Amanfo, a few week Ghana Premier League, K Asansu Furniture and Ahenkan 93.3 FM, the best radio station in the East. I come to my battery man, and you can cry near the commentary bro. Shanasu, say Ghana had here, say Open Furniture Company. I want Nkonya or what tables or what furniture at Yapona Fena Konona and what the woman and one K Asansu Furniture and Ghana.